labantu abantu eGoli baqhamuka kwelakithi bayonwa le eGoli impela sonto nempela sonto kuyanzwayo ngabantu bali siyabona sibhekile kuma TV eCape Town kude la eCape Town so ingane zethu lezi eziqashiwe association khona ko Cape Town ukuthi ziba ama security guard ziyabulawa ngenxa yempi yalemboni eMetekisi. Ngithelo ndaba ngibuza lempi kade sikhuluma nabo izolo yibo bebengaphelele ngababuza ukuthi njengoba belwa nje ukuthi ubani ulayisha ngase ngibabuza ukuthi lamabhasi amakhulu ahambayo la oGreyhound Intercape njalo awadluli la axosha abantu baqhubeka basho bona futhi athi ayazi ithi manje ubani owamisa utheni ngawabuzo ipermit athola kanjani izathi ngoba mhlambe wona inkampani zabelungu elehlonishonile noma bahlonipha ngoba bayazi ukuthi make nathi ngiqale impi nabo ngeke kwazi ukuthi la kuyakini abakini abamnyama ababethi balayisha nibakhiphela isibhamu nizifaka bona insizwe ngifuna ukubabonisa ukuthi angasapha okubuhlungu ke la kunini nibadala nibadala akusibona abafana abafana nibadala inini niphethe umsebenzi inini abantu bomsebenzi nikhethile leadership abantu abazonibheka ku association kodwa nina abaphathi ama-permit nina abaphathi bemoto abanini bemoto inini niphethe umsebenzi abashayeli benu lapha ngaphandle basebenzela nini zonke into abazenzayo ilezi zishoyo iy'nkabi lezi ey'dume kangaka kuleli lakithi zithunywa yini ukuthi zolimaza abantu ingako ngithatha ngizondela izolo ngase ngicela izolo ukuthi asibe nanomhlangano namhlanje ngicela ndaba ukuthi angilalele leadership yakho umgqibelo njalo ngicabanga ukuthi sibadala sonke singako ziningi izinto fanele besiyazenza namhlanje kumgqibelo esizibeke eceleni ngoba sifuna ukuthula sathi asize abanye